tumiron sa simbahan ato nimo simba sa Talinting kay duol ra. And alas 9 ang misa magsugod. So ikasiyam ka gabi na ni namo nga simba, misa di Gallo diri sa Talinting, no? Pagting daghana kay pagkatawo nga mosimba nga abot na sa gawas ni mga lingkuranan, daghana kay galingkod di na masulog ng uban sa kuan sa simbahan kay pagting daghana kaayo ang simba. So humag simba mo ari mi diri sa plaza kay kani daghan kay lights nga katanawan, no? Mag picture mi diri, mag video ni simbahan. Hari mi diri magakuan kanang mag picture diri kay daghan kanaga sila parol contest ba. So mulanta mi sa mga parol nilang gipang display diri. So daghan kay sa tanang mga tawo diri nagpa-picture, suri-suroy kuy ka mga pamilya. So bibo kay sa no, basta labi Christmas kauban nimo ang pamilya. Bahala og kanang dili mo wala mo daghang kwarta, basta mo ang pamilya mag-uban og malipayon kanang wala kay tawo nga apakan, wala kay tawo nga gihilabtan. So happy kaayo ang imong kinabuhi labig. You are very you are focusing only your family. Nay ang ilang mga parol guys, no, nara mga lain-laing parol, mga 14 barangays sa lungsod sa Enrique Villanueva na nag-display dire. So ang nakadaaw daw ani nga parol is kanang libo. Ko diri og gamay ako ang videographer diri nga magpa-video sa ko diri atubangan sa gym sa Talinting. So bisag walay tubig ni ilahang gama nga murag swimming pool, no? So are na ta magpa-picture sa ta diri. May picture na ko ba? First day, nasita para nagdalagan wala. Kadaw ka. Tato, yaguan. Kisa may first? Bernay Mar Santos? So human sa misa ni ulit nami diri sa balay nangaon nami og usa nag-usa mi og kaon diri. Bisa gamay ra mig handa nami mga kuan diri kausap og salo-salo mi mga tibuok pamilya, kung papa, kung igsuon. Ang kulang ra sa amo ang pamilya karon is kuan. First Christmas namo ni nga gi-celebrate is wala na akong mama, and then ang akong igsuon nga bahay layo na pud namo kay tuan na narbaho sa layo. So okay ra, pero thank you Lord gihapon. So Merry Christmas everyone.